Hey, what up, y'all? This is your boy YES-Yorlens. So in this video, we're gonna talk about slang English or hood English. Ok, je dis nous allons parler de anglais la ri. Comme nous capable remarquer, souvent fois getou yo ou bien moun ka vive nan getou yo, ki yon façon ki yo parle. My head, like, if you're gonna be the man of the family, you gotta prepare for death. Cause people gonna die. Right? Ça veut dire ki encore différent par rapport avec yon moun ka vive nan milieu social yo. Par exemple là, on capable parler un langage qui formel, mais nèg getou yo ou bien nèg la ri yo ou bien artiste yo, le plus souvent c'est langage informel qui est employé. Eh bien c'est ça nous parle montrer dans vidéo ça jeudi. On a commencé avec premier slang ça qui c'est hey yo you tripping, hey yo you tripping, right? Ça veut dire like you're fait. Ça veut dire moi mais habillement là. Par exemple là mon partenaire là me dit yo bro, yo you tripping man, you tripping, right? Ça veut dire I like your outfit. On continue avec un autre slang qui c'est whip. Ok, whip qui veut dire car, ça veut dire machine. Par exemple, si je dis, j'ai une machine, I can say, I got a rap. Hey bro, I got a new rap. I got a new rap. Ça veut dire j'ai une nouvelle machine. Ok. Ou bien tout si je dis, ça c'est machine moi, this is my rap bro. This is my rap bro. Ou bien that's my rap bro. On continue avec un autre slang qui c'est who that check. Hey, who that check? Par exemple, si je dis, hey, qui est-ce ça? Right? Who that check? Hey bro, who that check, man? Hey, who that check? Right? Ça veut dire qui est-ce ça? C'est comme si je me dis, hey, who's that girl? Who's that girl? Ok? Slang là, c'est who that check? C'est même genre, par exemple, si je me dis, yo, qui est-ce monsieur? Ok? Qui est-ce monsieur? Et bien là, ça me capable de dire, hey, who that dude? Hey bro, who that dude, man? Hey, who that dude? Who that dude? Ok? Ça veut dire, qui est-ce nèg ça? Ok, qui est-ce monsieur? Qui est-ce mec? Right? Who that? Par exemple, si je me dis, qui est ça? No, say, who that? Alright, who that? Who that? Ok, yon lot slang. Par exemple, si je me dis, you hear me, bro? You hear me, bro? Ça veut dire, do you hear me, bro? Est-ce que vous entendez, frère? Right? You hear me? You hear me? You hear me, bro? Est-ce que vous voulez aller? I'm capable de dire, hey, you trying to roll? Hey, you trying to roll? You trying to roll? That means, do you wanna go? Do you want to go? Do you wanna go? Hey, you trying to roll? Okay, bro. Okay, you trying to roll? Est-ce que vous voulez aller? Et quand il y a soit pour nous dire, moi vie aller, I'm trying to roll. I'm trying to roll. Okay, I'm trying to roll. That means I wanna go. Okay. Par exemple, si me dit, monsieur pas pour aller, non? Okay, c'est he ain't going. He ain't going. Alright, he ain't going, man. Okay, donc ça veut dire he won't go. He ain't going. C'est he won't go. Yon l'autre slang qui c'est I'm dying. I'm dying. I'm dying. Qui veut dire qui ça? Qui veut dire, I can't believe it. I can't believe it. Ça veut dire m'pas quoi ça, man, Par exemple là, yon bail qui passe là, wow, m'pas quoi ça, I'm dying. I'm dying. Right? Ça veut dire m'pas quoi ça, I can't believe it. Ok, n'a continue avec un autre slang qui c'est tripping. Tripping qui veut dire crazy. Alright? Par exemple, m'a dit, est-ce qu'on fou? Right? You tripping? Hey, you tripping? I know you tripping. Okay? You tripping? Est-ce qu'on fou? Ok, n'a continue avec un autre slang qui c'est vibe. Alors, vibe qui remplace verb to love. Par exemple, si m'a dit, hey, you my vibe. Alright, you my vibe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, moi, you my vibe. Hey, you my vibe. Alright, girl, you my vibe. That means I love you. Now, continue avec un autre slang. Par exemple, là, si vous avez donc non conseil ou bien quel que soit ce côté lié, vous avez rendez-vous ensemble avec lui, soit il pas venir, right? Donc, vous capable de dire, he ain't show up. He ain't show up, he ain't show up. Ça veut dire, ça c'est slang là. Ça veut dire, he didn't come. Okay, il va venir. No, he ain't show up today. He ain't show up, man. N'a toujours continuer avec slang yo. Par exemple, si tu as des nègres dire, hey, what's up? What's up? Right? Yo, bro, what's up? Right? Qui veut dire dans anglais normal, how are you? Ça veut dire comment est ça gain là, right? Yo, what's up? Okay? Ok, yon l'autre bagarre encore. Par exemple, là, si vous dit, on pas comprendre, et vous capable dire, huh? Ok? Donc, par exemple, on a parlé ensemble, huh? Huh? Right? You just say, huh? Huh? Et tout, si vous dit, est-ce que vous comprenez moi? So, slang là, c'est, you feel me? Hey, you feel me? Hey, bro, you feel me? Right? Est-ce que vous comprenez moi? No, you feel me? Yeah, par exemple, nous gagnons fam. Fam, qui veut dire friends. Okay? Yo, you my fam, right? That means you my friends.
okay? You're my guy, right? You're my fam. Just like this. Nap kontinye avèk slang lan. Par exemple la, nou tade yon man zo, she's a babe. Ki vle di ki sa? She's beautiful. She's nice. Et tout, par exemple, si nèg lan zo, hey yo, what's good, man? Yo, what's up? What's up, bro? And ou kapab repon, no, I'm Gucci. Yeah, I'm Gucci. I'm Gucci. Ki vle di ki sa? Ki vle di, I'm good. Ok, sa vle di, mwen bien. Pa bliye, slang yo fason nèg yo pale, yo pa même comme si ouvri bouche yo, right? Take a l'oreille. Et nan pou majorité artiste yo, wapre se kon sa ki yo pale, si to artiste américain yo. Ok? Yo pa même ouvri bouche yo même pou yo ti pale. Nah, I'm Gucci, bro. I'm Gucci, bro. No, just like this. Nap kontinye avèk yon lot slang ki se, hey, you sure about that? Hey bro, you sure about that, man? Hey, you sure about that? Alright, ki sa vle di? Sa vle di, are you sure? Alright, eske yo sure? Eske yo certain? Alright, are you sure? Hey bro, you sure about that? Hey, you sure about that?